Ukatagusa unanielewa ni kwa kesho maomba ana Mungu. maana nimesikia hapa kweli. Leo usiku. Okay. Matilde bahora bakunda Matilde maana Atende Mungu Mungu. pesa pesa kumukora. Kuacha kwenda kugusa hapo tu. Nimesikia Nimesikia ukisema tu kumaliza gukora no kumaguria. nimesikia na Mungu kama atagusa kwa miguu yako. Maana za gukora kumaguria. Hata atagusa kwa miguu yako. Kuko zizi baraka. Lakini ni kuzimanga. Yesu ni Imana. Yesu Turahiza izina ryawe Imana. Na n'umuhanye nawe icyubahiro cyose n'icyawe. Ihishe icyubahiro kandi hagati mu bantu. Makaze yamenyekanisha yuko uri Imana nkuru. Mu bikorwa byawe bimenyekana ko atakabaye. Amen. So matugaze kumva mu maguru atandukanye. Ariko Lord speak to me Imana atubwira ngo Joshua. Mwana bia Joshua tero kuri maguru kivuga ngo nahazoshi. ili atake kwa miguu inasema hakuna kwenye tatizo. Ashiri nyuma yao. Ila nyuma yao Ndushike mu vyiza byose. bahora baterwa n'abarozi hakazibi yabo walikuwa wanajirana babasha washauri. ku bintu biza Kuja kushigiri naye hafi kugira ngo naje niwe numvire. Okay. bahora baterwa n'abarozi Walikuwa wanaingiliana hakazibi yabo wanakuja vipusi. mugabo ubunye ngo ndibikiza Ila hivi alikuja tena. Amashime shikiri. Akofu Mungu. Akako ya masiba kundi yao kugira ngo Wanakuja kwa wapelele vipusi. mugabo biza bidafise ubushobozi kubera ko Yesu niwe harifaye Inakuja na kusimama mbaki pako ufanya. kandi ngo yarasengeye umwana wiwe akiri mutoyi ngo azabe umukozi Na w'Imana wamwambiaga mtoto wake angali mdogo aje akuwe mtumishi wa Mungu. ubunye yarakoze ngo kandi n'umukozi Hivi w'Imana ameshakuwa na kutumikia. bari baramubwiye kandi ko atahazoshika ataca azokwimarira Walikuwa walimwambia tena kama kuna Ndio kufanya sasa kuivuga narumva ni nta. Okay. ubwabo ubunye ngo n'umukozi w'Imana nawe Amashira nakuja mkando. Fisto Akado magari visto che sta. Mimi non ci stiamo aspettando per yahuye n'umukozi w'Imana Bertrand amubwira ngo amusengere kubera bizinesi yari yiyugaye yiwe Kamwambia muombe maana business yake ilikuwa imejifunga. akora akazi k'ubuyangayanga ibya electricité ngo n'ibindi bidandazwa mugabo ico ngingo byose byari byiyugaye Nyakati zote ilikuwa imejifunga. abo ya telefone bahora bakorana akazi ntibitaba Walikuwa anapigia simu ambao wanatumika nayo, walikuwa wanapokea simu. abahora bamutelefona nabo barahagarika Walikuwa kumutelefona wanampigia ubuzima bwanse maisha yamekataa. arabwira umukozi w'Imana ibiko biramushikira Akamwambia mtumishi wa Mungu yuko anamfikia, aramusengera akamwombea. ubu bizinesi ubu yarasuye kudema ubu aratangaza neza Anatumika na kazi nzuri na abahora bamutelefona ubu barasuye kumutelefona walikuwa wampigia simu, wameshaanza kupigia simu. yarashima Imana kubwa bizinesi yiwe kugenda neza Kila business yake inaenda vizuri. akandashira Imana kubwo Imana yamuhaye agakiza Na anashukuru Mungu kwa Mungu alipokea. ngo nubwo hari ibitarahera neza Hata kama kuna venye vijaisha vizuri, arashima Imana yuko bigiye guhera nashukuru Mungu kama vile kaisha. bisa neza yatangiye ibikorwa cyiza muri twebwe izogerera Alianza kazi nzuri kwetu akamaliza. ijambo nakiri nawe uraryakira Ndio uraryakira ndio ndio. okay Yesu ameza Ndio.